Саламатсыздар ма балалар? Бізге орыс тілінен 81 және 82 сабақ. Тема урока «Спорт в нашей жизни». Спорт біздің өмірімізде деген сабақ. Бірінші тапсырмада сендерге сөйлемнің өзінің параларын тап дейді, яғни параларын бір-бірімен салыстыр дейді. Және қай сөйлемде қысқа әрі толық түсіндірілген деп жатыр. Спортсмены тренируются, спортшылар жаттығады. Спортсмены тренируются в зале. Спортшылар спорт залда жаттығады. Бұл бірінші сөйлем. Ал екінші сөйлем: ребята играют, балалар ойнап жатыр. Екіншісі: ребята играют в футбол в школьном дворе. Яғни балалар мектеп алаңында футбол ойнап жатыр. Енді бізде бұны қалай біз білеміз? Яғни сендер қай жерде өте қысқа айтып жатыр, қай жерде өте ұзақ айтып жатыр. Толығымен, яғни бірінші сөйлемде бізде өте қысқа айтып жатыр. Қысқа, ал екінші сөйлемде сол сөйлемді ашып толық айтып тұр. Ал балалар ойнап жатыр. Ал мына жерде балалар мектеп алаңында ойнап жатыр деп жатыр. Яғни бізде мына бірінші сөйлемде бізде тек қана не бар? Кто спортсмен? Яғни істеп іс-әрекетті білдіріп тұр. Яғни сказуемый бар, яғни баяндауыш бар. Ал енді осыны екінші сөйлемде де бірақ толық ашылып айтып жатыр. Кто спортсмены? Яғни істеп жатыр олар, жаттығып жатыр. Қай жерде? Яғни бұл жерде пысықтауышта бар бізде. Яғни подлежащее, одан кейін барып сказуемое, одан кейін барып определение бар. Ал мына жерде кто ребята, что делают, играют. Бұл жерде тек қана балалардың ойнап жатқандығы туралы айтқан. Ал мына сөйлемде толық айтылған, яғни ребята балалар мектеп алаңында ойнап жатыр. Кто ребята, что делают, играют. Где в школьном дворе, яғни не ойнап жатыр футбол. Упражнение 489. 489 тапсырма. Читаем и пишем. Оқимыз және жазамыз. Простое предложение. Простое предложение бізде ол жай сөйлем. Выпишите из приведенных выше примеров в начале предложения, которые состоят только из грамматической основы, затем предложение, которое включает грамматическую основу и второстепенные члены. Яғни біз мына жерде спортсмены тренируются, ребята играют. Ал енді екіншісінде спортсмены тренируются в спортивном зале, ребята играют в школьном дворе. Яғни спортсмены тренируются нераспространенное предложение. Нераспространенное предложение дегеніміз ол бізде жалаң сөйлем. Ал спортсмены тренируются в зале, ол спортшылар спорт залында шынығып жатыр. Яғни бізде распространенное предложение, бұл бізде жайылма сөйлем екен. Упражнение номер 90 тапсырма. Распространите предложения это второстепенными членами и запишите их, на что указывают эти второстепенные члены. Яғни біз мына сөйлемдерді неге айналдыруымыз керек? Жалаң сөйлемдерді жайылма сөйлемдерге, яғни нераспространенные предложениелерді біз неге айналдыруымыз керек? Распространенные предложениеге айналдыруымыз керек. Бірінші, наступили каникулы. Какие? Летние, яғни жазғы каникул басталды. Ал екінші,
Брат подарил мне мяч. Кто брат? Что делал? Подарил. Какой мяч? Футбольный мяч. Алшынштаб-сырмада. Бабушка испекла пирог. Бабушка испекла какой пирог? Яблочный пирог. 14. Я прочитал книгу. Я прочитал интересную книгу. Какую книгу? Интересную. Яғни бірінші. Біз мына жерде сөйлемдерді, яғни распространенный сөйлемге айналдырдық, жайылма сөйлемдерге айналдырдық. Енді 491 тапсырма. Прочитайте рассказ Голявкина 4 цитат. Почему мальчик нарисовал сиреневого верблюда, зеленую лошадку, синюю утку и красного зайца? Если бы у вас было 4 краски, что или кого вы нарисовали? Найдите члены предложения, которые отвечают на вопрос «какой?». Яғни 491 тапсырма, иә? 4 түс дейді. Бірінші класс оқитын Алик деген жігіт, яғни түйені күлгін түсте салды. Ал атты жасыл түсте, ал үйректі көк түсте, ал қоянды қызыл түсте салды. Папа увидел рисунок, сказал, әкесі ол суретті көріп айтты. Сен білесің ба? Яғни күлгін түсті түйе бола ма? Жасыл түсті ат бола ма екен? Көк түсті үйрек бола ма екен? Қызыл қоян бола ма екен деп таң қалды. Ал бала болса, не бывает, сказал печально сын. Ол жоқ, олай болмайды деп көңіл күй түсті. Ну, у меня было только 4 краски. Ал менде бар болған 4 түс қана болды. Вот, что я сделаю. Мен бар болғаннан сыздым дейді. И он тут же нарисовал красный мак. А осы кезде ол мактың суретін сызды. Зеленый огурец, жасыл түсті қияр, синее небо, көк түсті аспан и сиреневую сирен гүлін сызды. Енді осыларды какого сиреневого, какого красного, какую зеленую, синюю, сиреневую, какие сиреневые, зеленые, синие, красные, какой красный, зеленый, какое синее. 492 тапсырма. Мына жердегі жақшаның ішіндегі жақшаларды аша отырып, сөйлемдерді толықтырамыз. Яғни горные лыжи очень интересный, но сложный вид спорта. Кроме специальных лыж и ботинок с креплениями, позаботься о защите. Теплые перчатки и шлем смягчают случайное падение, а горнолыжная маска позволит тебе не отвлекаться на яркое солнце. Начинать кататься нужно обязательно с инструктором или опытным лыжником. Он поможет тебе и покажет правильные движения. 493 тапсырма. Өлеңді мәнерлеп оқыңдар және қай спорт түрі туралы айтылып жатқанын айтыңдар және өлеңдегі негізгі ойды айтыңдар. Қандай стильге жататынын айтамыз. На катке. Блестять коньки, блестять каток. Пушистый снег искрится. Надень коньки свои, дружок, попробуй прокатиться. Пускай тебя защипнет мороз, смотри, не испугайся. Пусть заморозит он до слез, ему не поддавайся. Не отступай, скользай вперед. Лети быстрее птицы. Мороз сердитый отстает от тех, кто не боится.
яғни бізде бұл жерде не туралы айтылып жатыр? Жаңағы конькиден жүгіру бойынша жарыс туралы, иә. Жүгіріп тез бір-бірімен жарысқандарды. Тақырыбы спорт және здоровье. Спорт және денсаулық. Негізгі ой біз спортпен жаттығуымыз керек және ешқандай соғыстан қорықпауымыз керек. 494 тапсырма. Өлеңге арналған, яғни зат есімдерінен сын есімдерді табыңдар деп жатыр. Одан кейін сөз тіркестерін тауып, оларды жайылма сөйлемге айналып, қандай жайылма сөйлем шыққанын анықтаңдар. Және бұл жерде сын есім қалай синтаксис рөлін атқаратынын айтыңдар. Яғни, какие коньки? Новые коньки. Какой каток? Ледяной каток. Какой снег? Белый снег. Какой мороз? Сильный мороз. Бізде бұл сын есімдерді тауып алдық. Енді біз жайылма сөйлем, яғни распространенные предложения табамыз. Мне на день рождения родители подарили новые коньки, а я с ребятами ходил на ледяной каток. На земле лежит белый снег. Зимой были сильные морозы. Упражнение номер 495. 495 тапсырма. Яғни, мыналардың барлығына жауап берулері керек. В этом стихотворении рассказывается о пользе катания на коньках. Негізгі ойы өлеңді былай айтуға болады. Біз спортпен айналысуымыз керек, ешқандай қиындықтан қорықпай. 3-ші тапсырмада кілт сөздерді табуларың керек. Кілт сөздер бізде каток, коньки, мороз. Ал 4-ші тапсырмада стихотворение можно сгладить так. Бұл өлеңді былай белгілесек болады. Катание на коньках. Ал 5-ші тапсырмада бұл өлеңде қандай ойды нақтылап айтпақшы болды. Яғни біз ешқандай соқтан қорықпауымыз керек, иә? Сол туралы. Бұл жерде бізде 4-й лишний дегенде бізде туфли, веревка, журналист, тротуар. Осылай бізде 4-шісі артық. 496 тапсырма оқимыз мәтінді және ол жерде не туралы айтылғандығы туралы айтамыз және өзін мәтінге ат береміз. Олимпийская школа. Яғни, в спортивной школе Олимпийского резерва мальчики из 1 класса учатся футбольной науке. Яғни, спорт мектебінде балалар 1-ші сыныптан бастап олар футбол ойыны туралы өтеді. Дети встают в 6 утра и набегут на утреннюю тренировку. Балалар сағат 6-дан тұрып, олар таңғы жаттығу жасап жүгіреді. Уроки у юных футболистов начинаются в 10. Ал болашақ жас футболшылардың сабағы сағат 10-да басталады. После школы ребята собираются в вечернюю тренировку. Сабақтан кейін олар түнгі жаттығуларына барады. Они всегда участвуют в международных турнирах юношеских команд. Олар әртүрлі мемлекетаралық турнирлерде жас команда ретінде өнер көрсетеді. Упражнение номер 496, 496 тапсырмада олимпиадаға қатысатын мектеп туралы, яғни резервте тұрады. Ол жерден балаларды спортқа таңдап алады. Ол балалардың уақыты таңғы 6-дан басталады и түнгі кешкі жаттығулары да бар. Ал бұл жерге біз жас футболистер деген ат берсек болады. Работа в группах осылай белгілесіңдер балалар, жазып аласыңдар. Ал енді 497 тапсырмада составьте тематическую группу слов зимние виды спорта. Яғни бізде бұл жерде қысқы спорт туралы атын айтыңдар деп жатыр, қандай түрлер. Яғни тау шаңғысы, горные лыжи, осы спорттың фигурное катание, санный спорт, хоккей, с шайбой. Осылардың барлығы бізде қысқы спортқа жатады екен.
Зимой во дворе мы играем с ребятами в хоккей с шайбой. Я люблю конькобежный спорт. Мама в молодости занималась фигурным катанием. Маленький келесі дұрыс бұрыстығын Предложение, явность, которое состоит из только из главных членов, называется нераспространенными предложениями. Верно. Предложение, в котором есть хотя бы один второстепенный член, называется распространенное предложение. Верно. Второстепенный член предложения, который обозначает качество и признаки предмета, отвечает на вопросы какой, чей, называется определением. Верно. Четвертый вопрос. Определение подчеркивается одной линией. Правильно. Так обычно определение выражается прилагательным. Верно. Ендербске спортсмен французский синквин. Без синквин такое правильно сказала. Кто спортсмен? Спортсмен какой? Сильный, знаменитый. Они что делают? Он, то есть, занимается, закаляется, соревнуется. И мы сөйлем, чтобы быть спортсменом, нужно много заниматься. А спортсмен гепский синоним сөйлем чемпион. Смысл баланса.